Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibahe umugisha kuri mwebwe mwese mubashije kuzinduka ku gicaniro. Imana ishimwe ko turi kumwe kuri Zoom. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Twongeye gushima Imana itugiriye neza, ikaba kiduhaye umwuka wo guhumeka, umwuka w'abazima. Nibyo gushima Imana cyane iyo tubyutse turi amahoro. Tukazindukira ku gicaniro mu mugisha ukomeye cyane. Iki ni igitondo cyiza, ni umunsi mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo tubashe kunezererwamo, tubashe kuzamura amashimwe imbere y'Imana. Turabakire mu izina rya Yesu, mwumve muguwe neza. Abadukurikiye kuri YouTube, kuri Ika Gospel TV, Imana ibahe umugisha kandi namwe mwumve muhawe ikaze mu izina rya Yesu. Niba ari irya mbere ubanye natwe turakwakiriye cyane cyane kuri YouTube, ukande kuri subscribe kugira ngo ukomeze kudukurikira. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dufate umwanya dusenge, dushime Imana muri iki gitondo n'uyu munsi mwiza Imana iduhaye. Dushimire ubuntu bwayo n'imbabazi, dushimire urukundo rwayo itugiriye, dushimire uyu munsi mwiza Uwiteka duhaye. Tukaba turi bazima kandi duhumeka umwuka w'abazima. Kandi niba utanameze neza uhumure, dufite Imana mu ijuru itwitwararitse. Ibi ngibi ndabivuga kandi ndabyizeye kuko Imana ihora itugirira neza uko bukeye uko bwije. Yesu abahe umugisha. Aho turi kumwe kuri Zoom ubishoboye yafungura mikrofone ye tukazamura amajwi yacu tugasenga dushima Imana muri kino gitondo ko Imana yongeye kutugirira neza. Haleluya. Reka dusenge. Data, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza wongeye kuduha mwami cyo kuba imbere yawe. Izina ryawe rihabwe icubahiro, izina ryawe rishimwe, izina ryawe rishigwe hejuru, umwami w'abami. Uro kwiringirwa, uro gushigwa hejuru ibihe byose. Ijambo ryawe mwami riratubwira ngo amavi yose azafukama, ngo maze indimi zose zature kuri umwami. Iki gitondo natwe turatura kuri umwami w'abami, turatura ko uganje, turatura ko uri hejuru ya byose, uro kwizerwa, uro kwiringirwa mwami. Nushimwe kandi uhimbazwe kubw'iki gitondo cyiza dushize hejuru umwami w'amahoro, n'umwami w'abami. Utubereye maso, uraturinda, ukaturwanirira. Haleluya. Uhora utugirira neza uko bukira uko bwije. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Haleluya. Dushimiye ineza yawe papa, dushimiye urukundo rwawe mwami, dushimiye imbabazi zawe papa. Utugirira uko bukira uko bwije, uturwanirira intambara nyinshi cyane. Haleluya. Ijambo riratubwira ngo Uwiteka atari mu ruhande rwacu, ngo abanzi bacu baba baratumize tutaba mu ruhande rwacu. Mwami, abanzi bacu baba baratumize tutabana natwe utugire neza. Ntabwo twari kuba tukiguzi gitondo mwami, ariko turagushima ko uri kumwe natwe mwami Imana. Haleluya. Uratugirira neza, uratugwanirira, ukaba mu ruhande rwacu mwami wacu. Nushimwe kandi uhimbaze Imana. Uro kwizerwa, uro kwiringirwa. Ndasengeye buri muntu wese mwami Imana uri kumwe natwe, udukurikiye nonaha n'abaza kudukurikira nyuma kuri YouTube, bose ubagire neza kubw'iki gitondo cyiza, kubw'uyu munsi mwiza, kubw'amasaha meza, kuba tugihumeka umwuka w'abazima mwami. Ndasenze kugira ngo ukomeze kwigaragaza, abarwayi bakize. Haleluya. Abarushe mwami Imana baruhure mu mitima, abafite ibibazo bitandukanye hirya no hino mwami Imana ubikoreho, uzobukoze data we. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana itwitwararika uko bukeye uko bwije. Izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Guhaye ikaze, uze uganze mu mitima yacu, uze uganze mu miryango yacu,
uzuganze mu bacu no mu byacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. Uyu munsi turawusengeye utubere umunsi w'umugisha imbere yawe mwami, twakira ibyiza byose waduteguriye mwami. icyo dutaramuje imbaraga za satani, imbaraga z'abadayimoni, imbaraga mbi zose n'imyuka mibi yose itsindwe kandi neshwe mu izina rya Yesu. tuba amahoro mu miryango yacu, tuba amahoro mu bihugu byacu, tuba amahoro mu matorero yacu, tuba amahoro impande zose mwami. uzoba ukoze papa, turagushimye rero, turasenze ngo ubane natwe, ijambo ryawe uvugane n'imitima yacu kandi utugire neza muri byose. Nsengeye umugaragu wawe ugiye kudusangiza ijambo ryawe, umukoresha iby'ubutwari, izina ryawe rihabwe icyubahiro mwami. urakoze, icyubahiro gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. 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 Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. nagira ngo twakire umukozi w'Imana ugiye kutuganiza ijambo ry'Imana. Mama Vyo, turakwakiriye. Yesu aguhe umugisha, Yesu agukoreshe. Shalom. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Ndashimiye Uhoraho kuri iki gitondo cyiza cy'umugisha cyongeye kutwongera, kandi Imana yacu ifite imigambi myiza kuri twebwe. Turaza gusoma muri Yohana 6 gushika ku murongo wa 15 n'amajambo tuzi. Turasoma twihuta ku mwanya atari na munini. Yesu ahaza abantu 5,000. Hanyuma y'ivyo Yesu avayo yigira hakurya y'ikiyaga cy'i Galilaya cyitwa Tiberiya. Ishengero rinini riramukurikira kuko ribonye ibimenyetso akora ku bagwayi. Yesu aduga umusozi yicaranayo n'abigishwa biwe, kandi iminsi mikuru ya Pasika y'Abayuda yari hafi. Yesu yunamuye amaso abona ishengero rinini riza kuri we, abaza Filipo ati, tugurira hehe imitsima ngo barye bose? Icyatumye avuga atyo kwari ukumugeza, kuko ubwiwe yarazi icyo agira akora. Filipo aramwishura ati, imitsima y'idenariyo 200 ntiyobakwira, naho umuntu wese yohabwa gatoya. Umwe mu bigishwa biwe ni Andereya mwene nyina wa Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ari n'udutsima 5 twasayiri n'udufi 2, ariko tumaze iki mu bantu bangana uko? Yesu aravuga ati, nimwicarike abantu. Kandi aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko abantu baricara. Igitigiri cyabo cyari nk'ibihumbi 5. Maze Yesu yakira ya mitsima, arayihezagira, ayigaburira abicaye. N'ifi nazo agira uko nyene nk'uko agomba. Bamaze guhaga, abwira abigishwa biwe ati, nimwegeranye ibimanyu bisigaye, ntihagire igipfa ubusa. Baravyegeranya, buzuza ibiseke 12 by'ibimanyu bya ya mitsima 5 ya sayiri. Ivyo abariye basigaje. Bano bantu babonye ikimenyetso akoze, baravuga bati, ni ukuri uwu ni wa muntu avugishwa n'Imana, yari akwiye kuza mu isi. Aba bantu b'i Galilaya bagiriwe ubuntu, Yesu yakora ku bagwayi, yari yakoze byinshi ku bagwayi bagakira. Nk'uko natwe nyene muri ino si no muri ibi bihe twizera tugasenga Imana, tukabona gukira kuvuye mu ijuru. Yesu agakiza abantu bagwayi, kandi n'ubu aracabakiza, kandi abagwaye n'ubu baracakira. kandi n'uno munsi uburwayi uwo ari we wese ari hano ku gicaniro no ku YouTube barakira, agiye kwizera nk'uko aba bantu b'i Galilaya Yesu yabakoze cyo bagakira bose. Amen. Bakagira ukwizera.
bamaze gukira bagize kubandanya bakurikira Yesu kuko bari babonye ibitangaza akora. Ibitangaza Yesu aracyabikora, n'ubu tubandanye tumukurikira dusenga. Teme y'uno munsi akugaburire muri ino ndwi, akugaburire mu kwezi kwa kabiri, Yesu akugaburire muri uno mwaka. Uwo ari we wese ashonje nk'uko yagaburiye aba bantu b'i Tiberiya, amugaburire, amugendagendere, amukoreke igitangaza. Yesu yakoze igitangaza. Abantu ba Filipo na ba Andereya babonye uko abantu bangana, babona yuko batobagaburira, nk'uko natwe niyo dutumiye abantu kugira ngo tubahaze, turaharura tukagira ibiharuro byinshi kugira duhaze abo twatumiye. Naho bataba bangana nk'ibihumbi 5, turatekera nyene tugasuma, tukikoreza n'ibintu bindi, tugasuma byinshi kugira twiyumvira kubo twatumiye. Ariko nta muntu n'umwe ngaha mw'isi arahaza nibura n'abantu 50 ngo abahaze udufi 2, abahaze n'udufi 5 n'udutsima 5. Dukura byinshi rwose cyane ku bantu 50. Cyo wiyumvira rero ibihumbi 50. Yesu yakoze igitangaza. Yesu aracyakora ibitangaza muri twebwe, tugire kwizera. Yakoze igitangaza kuri aba bantu b'i Galilaya muri gisagara cyitwa Tiberiya, n'ubu muri twebwe nyene ibitangaza Yesu aracyabikora. Tugire kwizera, tugire gushira umutima hamwe, tugire gusenga, tugire kwinginga. Umwe wese n'umunsi yibuka igitangaza Yesu yakoze, akagwiza imitima, akagwiza ududufi, avuga ati Yesu nanje gira ico ukoze, burya bushobozi wakoresheje muri iki gisagara cy'Itiberiya, njikako nanje, mbohora nanje, nkiza nanje, na bimwe abantu biba kwa muganga tuvuga tuti ni indwara zidakira, Yesu arazikiza. Mutabaze, mwinginge muti Yesu inkomezi wakoresheje ugwiza ibubuzi imitsima 5, ibihumbi 5 bikarya n'abantu, ndetse n'ibindi bisigasigara. Izi nkomezi ntizari zisanzwe, izi nkomezi Yesu afise, izi nkomezi Yesu yakoresheje hariya hantu muri iki gisigara cy'i Galilaya. Inginga Yesu agukoreko, abagwaye indwara za diyabete, nta ndwara n'imwe idakira muri Yesu. Mwinginge zinkomezi zigushikeko, ugira indwara ya diyabete, ufise indwara ya hypertension, mwinginge izi nkomezi Yesu yakoresheje akwiza imitima zigushikeko, ukire indwara ya hypertension. Ufise indwara ya asthma, indwara bita chronique zidakira, inginga Yesu izi nkomezi zigushikeko. Urwaye indwara ya kanseri, inginga Yesu izi nkomezi yakoresheje akugaburira ibihumbi 5, udufi 5, imitsima 5, akayigwiza, abantu bakarya bagahimba, hakaba umusesekara. Mwinginge akugize iyo ndwara ya kanseri, kandi akugize n'izindi ndwara zose zisigaye mu bugingo bwawe, ngo barariye barahaga, ngo baregeranya n'ibisimbo n'ibiseke byinshi babisigaye. Ufise ikibazo atagira akazi, ushonje, izi nkomezi Yesu yakoresheje agaburira ibihumbi 5. Ntawe naniwe no kugagaburira, niwe no kuguhuza n'umuntu yogufasha kugira uronka akazi, nananiwe no kugwiza ibikorwa by'amaboko yawe, nananiwe no kukugurura imiryango, nananiwe no kugucira inzira. Inginga Yesu jya ku mavi, jya ku musaraba. Inginga Yesu iki gitondo nyene atuza akanwa kawe, Yesu akugaburire, Yesu agucira inzira, Yesu agucira inzira adacika inzira, Yesu agucira inzira mu kiyaga gitukura, Yesu akube hafi, Yesu agushikeko, Yesu akwiyumvireko, ubohoke
mw'izina rya Yesu haboneka ukubohoka kuvuye mu ijuru, haboneka imbabazi nyinshi. Ngo Yesu araravye aba bantu bamukurikiye kubera ko babonye ibitangaza yakoze ku bagwayi, bakabohoka bagakira, bakagira ingwara z'ubwoko bwose, ingwara zananiye bakamenyi, ingwara zananiye abaganga bakuru, ingwara zananiye abashirurgien, maze Yesu abakoze ko, Yesu abatuyeko amajambo meza bagakira. N'ubu ubwo bushobozi buracagendagenda kuko twarabuhawe ngo muzokora ku bagwayi bakire, muzokora ku bagwayi bakire, muzokora ku bagwayi bakire. Byarabidusigaranye. Yesu yaraduhaye, mwami wacu yaraduhaye iryo tegeko, nitwatura amajambo dukore ku bagwayi bakire. Umwe wese agire kwiyumvira kuri iki gikorwa Yesu yakoreye iri shengero ry'i Galilaya, amenye ko ari tumukuze, tumenye ko Yesu ni munini, tumenye ubutwari bwa Yesu, tumenye ko atawundi muvuzi mukuru ahari, tumenye ko atawundi mukuru ariho, tumenye ko atawundi ashobora kutugirira neza nka Yesu, tumenye ko afise urukundo rwinshi nk'umukuru yagize kuri iri shengero abonye rishonje. Natwe Yesu abone ibyo dufise, imitwaro yacu, adukorera igitangaza. Uyu munsi turonka igitangaza. Nawe yakoreye iki gitangaza, ishengero ryari rishonje kandi ishengero ryari rishe n'ingwara ararikiza. Natwe dukorera igitangaza uno munsi, iyi ndwa dukorera igitangaza, ubu kwezi tubona ibitangaza, uwo mwaka wose tubona ibitangaza. Yesu ashishikare kutuba hafi, Yesu ashishikare kuraba ibyo dufise bitunaniye, adukorere ibitangaza. Icyo dukwiye gusoroma ni ukuduza ukwizeye. Umwe wese aduza ukwizeye, umwe wese yaba ngaho gicaniro cyangwa kuri YouTube aduza ukwizera, amenye ko atakinanira Imana, amenye ko Yesu afise ubushobozi kandi ko ibimugoye byose abihereze Yesu, afise ingata itananiza. Nk'umusaraba yakoze ibikomeye, yaravuze ati byose birarangiye. Byose byararangiye kuri jewe kandi byose byararangiye kuri mwene data ari ngaha n'abatari ngaha n'abari kuri YouTube, byose byarangiye ku isi yose. Ni ukwizera gusa, yarabirangije. Yaramamaye mu gishingo cacu, yarababaye mu gishingo cacu. Imitwaro n'imiruho dufise tuyimushikanire, tuyimuhe. Yesu atugirire neza, Yesu atugaburire uno munsi, Yesu atukize ingwara, tubone igitangaza nk'uko yagikoreye iri shengero ry'i Galilaya mu gisagara cy'i Tiberiya. None rero ijambo ryo nagomba umwe wese yokwiyumvira ko akagaburirwa n'uhoraho, maze Yesu yakira ya mitima arayihezagira, ayigaburira abicaye. N'ifi nazo agira uko nyene nk'uko agomba. None Yesu akugaburire nk'uko agomba, Yesu akugaburire nk'uko agomba uno munsi. Yesu agukize nk'uko agomba, Yesu akubohore, Yesu agucire imiryango, Yesu akugururire, Yesu akugururira imiryango, akugururira amadirisha, Yesu agucire inzira ahatagira inzira. Hamwe umwana w'umuntu yihebuye, ngo ni hajya nyene Yesu atangurira gukorera. Rero umwe wese uyu munsi, indwi yose, umwaka, akire kurimbura iyi gitangaza Yesu yakoze. Nuko ni igitangaza kugaburira udufi 5, udutsima 5, ibihumbi 5 by'abantu. Byari igitangaza Yesu yadusigaranye, ngo twibukire ko ubushobozi bwiwe n'ubutwari bwiwe bwira, tumenye yuko byose abishoboye kandi byose biri mu kiganza cy'Uhoraho. Imana ihabwa icyubahiro. Abumvise ijambo mwese, Yesu abibuke, Yesu abagaburire. Imana ihabwa icyubahiro. Reka asubize ijambo umurongozi wacu Imana Arsene. Amen. Amen, amen. Niragira ngo ngusabe mama udusengere, usengera abantu bose abashonje, abagwaye, uzamura isengesho kubwira ijambo Imana gusize ku mutima. Ni ukuri Yesu aracakora ibitangaza kandi turabibona uko bukeye uko bwije. Yesu abasha gufata ibikenya umuntu afite
akabigwiza akabimilitipuriya bikaba byinshi. Rero niba ufite ibikenya ukumva nyine udahagijwe n'ibyo ufite, wizere Yesu. Kandi niba ufite n'izindi ndwara zitandukanye, wizere Yesu kuko Yesu aracyakora ibitangaza. Nagira ngo sabe mama Viola n'ubundi adusengere twese, twingingira Imana, dusabire n'umugisha kubw'uyu munsi kugira ngo Imana ikomeze kuba mu ruhande rwacu, Yesu akomeze gukora ibitangaza mu buzima bwacu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, Mana igira neza, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, uri umutwari ufise ubushobozi, uri Imana yo kwizigirwa, uri Imana igira neza, uri Imana yuzuye impuhwe, uri Imana yuzuye ikigongwe. Kuri iki gitondo ciza Mwami, iki gitondo c'umugisha, wabanye watugiriye neza, tukaba ngaha ku gicaniro, abandi bakaba bari kuri YouTube. Eka Mwami, nabo tubama dufatanije bataronse umwanya wo gushika ngaha, nabo nyene tugira tubereke, tubakucishira imbere y'inyonga zawe Mwami. Uri umuvyeyi wacu, uri Imana yacu, wakora ibitangaza kuva na kera, ugakiza abagwayi. Muri Galilaya wakijije abagwayi, n'ahandi hose warakijije abagwayi. Ibitangaza twaravyumvise, warabikoze hirya no hino, n'ubu ushishikara kubikora muri twebwe. Ntitwibagire ibitangaza udukorera Mwami, ugaca bukira, ukiza abagwayi, ukagaburira abashonje. Databuja w'amahoro, muremyi wa byose Mana yacu, turaciye bugufi imbere y'inyonga zawe, turaciye bugufi, turafukamye ku musaraba muri iki gitondo, twisabira imbabazi, utugirire imbabazi nyinshi cyane, utugirire neza nk'uko wagiriye neza iri shengero ry'i Galilaya. Yesu Kristo mwiza, ugakora igitangaza, muremyi wa twese Mana yacu, ukabona gufungura bari bashonje n'abagwayi bagakira. None natwe turi ngaho gicaniro, turafise abagwayi muri twebwe Mwami, turakwinginze, turagukomeye amashi kugira ukore kuri umwe wese Mwami, mw'izina rya Yesu. Ufise ubugwayi wari we wese umukize mw'izina rya Yesu. Turakwinginze umurungikire ingabo z'ijuru n'abamarayika, abavuzi b'ijuru, abadogiteri b'ijuru, turabashiririje b'ijuru, umwe wese bamushikeko mw'izina rya Yesu, kugira bavure mw'izina rya Yesu. Haboneka ubuvuzi buvuye mw'ijuru, ugendagende mu magufu, ugendagende mu nyama, ugendagende mu bihimba byose by'irondo, ibihimba byose mw'izina rya Yesu. Ugendagende Mwami mu maraso, uvure mw'izina rya Yesu. Haboneka inkando z'ijuru Mwami, haboneka ubuvuzi bw'ijuru Mwami, haboneka kumererwa neza Mwami, haboneka ukubohoka kuvuye mw'ijuru. Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana igira neza bugaca bukira, Imana twizeye, Yesu Kristo mwiza, wavuze ati byose birarangiye, ugira ku musaraba. Databuja w'amahoro, wararangije Databuja w'amahoro indwara, wararangije Mwami bituremera byose. Turakwinginze umwe wese ari ngaho gicaniro, Data umukizi bimuremereye mw'izina rya Yesu. Abashonje bahaze Mwami, abashonje bahaze Mwami, abashonje Mwami bahaze mw'izina rya Yesu. Abari kubuzi Mwami, wagira imitwe Mwami mw'izina rya Yesu. Abadafise ubuzi wahuzi mw'izina rya Yesu. Kiza Mwami, bohora Data, bohora kibirengeye kizima. Turakwingiza umwe wese afise umutwaro wiwe, awereke uhoraho, niyo ukwereka umwishure mw'izina rya Yesu Kristo Nazareti. Turakwingiza utugirire neza, uturinde wa mugwanizi, uturinde ibidukivutu, uturinde abadayimoni, uturinde amangeteyete. Turasabye protection y'ijuru, turasabye amahoro y'ijuru, turasabye kugendagenderwa nawe, turasabye kubonwa nawe, kukubona Mwami no munsi. Databuja w'amahoro, tugirire neza. Uyu munsi tuwusize imbere y'inyonga zawe, uyu munsi tuwusize mu kiganza cyawe, kugira uwo munsi wejejwe, kugira uwo munsi w'amahoro, kugira uwo munsi mwiza, kugira uwo munsi Databuja w'amahoro tukubona ibitangaza bikoreke nk'uko wabikoreye muri iki gisagara. Turakwinginze utugirire neza Mwami, turawejeje uyu munsi, tuwushije imbere y'inyonga zawe, tuwusize mu kiganza cyawe. Umwe wese Mwami aze kukubona, aze kubona amahoro, aze kubona Data ibitangaza uzokoze Yesu. Tugirire neza uyu munsi Mwami, uturinde ibyo dukivutu. Turakwingize Mwami, utugirire neza, tuze kugera Yesu ikirenge mu cyawe, twerekezwa n'ingabo z'ijuru n'abamarayika.
uze kutugirira neza, uze kutwibutsa mwami mwemu wawe aze kubana natwe, aba aruze ku murongozi wacu, ibyo twanse ni satani n'abadayimoni, data mu izina rya Yesu bahunge mu bugingo bwacu, nta bubasha badufise ko, ariko amahoro yawe abe kuri twebwe mwami, utugirire neza mwami, ibyo dufise ubigwize mu izina rya Yesu, bigwize data ibyo dufise kugira bitugire ikimazi mu bugingo bwacu, uzoba ukoze, nawe satani atsindwe, nta bubasha afise mu byo dufise, ariko mwami uduha amahoro, utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turakwingiza umwe wese mwami, mugendagendere databuja w'amahoro, umwiyereke databuja w'amahoro. Twarizeye ijambo ryawe, twarizeye mwami ubunini bwawe, twarizeye mwami ubutwari bwawe, tugendagendere mwami kubw'impuhwe zawe no kubw'imbabazi zawe, uturinde wa mugwanizi. Kandi Yesu turakwinginze, turasengeye mwami Suregiyo, umwami mu izina rya Yesu satani ashishikare gutsindwa n'abadayimoni, turataramuje abantu impfu, turataramuje ko abantu baguma bapfa mwami mu izina rya Yesu, amahoro yawe aba ariyo haganza, kandi utugirire neza, uduha umutima umwe wese umwe kwitahura, kuko intambara ntiziva iwawe, ziva kuri wa mugwanizi. Turanse akagayi k'abadayimoni, turanse akagayi ka satani muri Suregiyo yacu, amahoro yawe aba ariyo ahaba, ubwiza bwawe ariko buhaba, ukwidegemvya ariko kuhaba, kubw'ubuntu bwawe no kubw'imbabazi zawe. Tugirire neza twese mwami, utwibuke, uduhezagire, habonekana ubwiza bwawe. Yesu Kristo mwiza dusenze twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen, 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 amen. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, Imana ibahe umugisha mwese ababanye natwe. Amen. Haleluya, twakiriye rwose gutabagwa n'Imana. Yesu akomeze kurema amashimwe n'ibitangaza ku buzima bwacu. Imana ibagire neza, mukomeze kugira umunsi mwiza. Kristo Yesu akomeze kuganza mu miryango yanyu, mu bana banyu no mu byanyu. Tuzakomeza ejo mu gitondo. Yesu abaho umugisha. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, Shalom, shalom. shalom.